Wow, choro rong sa palmachay kop na koryang kop na speaker na legislature sound kopong labalagak kan ng Valencia humotso government John Conte Yusuf Pechawan ko bukan korosong ng sa palmachay ko ng rambot. Ngayon sa Nicolas na daan Pechawan kalele kupurakan autapen sa palmachay ko ng rambot. O iya cara lapin sa palmachay kan kayo government dan kolonya town kan Pechawan taki nan irakan when kolonya town Kaviao Kawapan Run and Human Rights Kasulumen katasan na pitokan sila kapinsalit sa mga COVID sa tuwaw o kadayo sa palmachay kan masal ng Torpe. Wrong sa kolonya when Torpe government and kolonya town men Pechawan kasaki igrailakan nauya. Chawa melalan way kolonya town me government and kolonya town kan Pechawan sawas o Pechawan taki liso cha isa ka nan rapan kolonya town o tatakot kan Pechawan chapta niti sampai saksilu len niti sampa riyay sakriya riyay sakay. Option mayor Pechawan taki ucut sang koros cuekan en nan rapan kolonya town en kubur mararata o kapayata autapan men kabasa kasampalwat. Kalangan nuwal o pevolan Christmas o parakakma sang option mayor en kolonya town. Karyawan sa palmachay ranwat siya kawapan ramin International Human Rights Day. Kalian Rome nan sa palmachay region Torpe Pechawan niya Rome. Me kasaleta menitisan ka isa kan barya katriya isa kayo. Australian Embassy Pechawan kawawi ranin International Human Rights Day open kayo saklan ranin 16 days of activism. Nintuan tayo sensan nung kawapan tatakwat yay panel discussion nan punganiray high school ka nan Torpe. O sa manirakan nung panel discussion yay human right ta punganaramas o gender equality ta pung para kanololi. Enpil Pechawan sensan metatakwat kaninen sa wasa sa palmachay na pulabulkan ang tapemurka. Kali Georgia mayang chaweta tatakwat mayang aki Micronesian Legal Service, Kanyan Public Safety and Campaign, Kanyan Salvation Army, US Embassy yang aki ayon. Kasuluan sa palmachay ranwat para makan Pechawan na bali kagal sila kapinsalit sa mga COVID sa tuwang. Men Pechawan sa Waraway pakan may naranasakan magaganyang kajki. Sa Pechawan kagal sila kapinsalit sa mga COVID sa tuwang. Sang barit sa palu Pechawata ang Pechawan sansal. May railiyakan medisenyan so chokakiyang kajki. Sa Pechawan alit kagal sila silwat. Kagal sila kapinsalit sa mga COVID sa tuwang kan Pechawata Public Health. Pelbanyan mauniyan Torpe o nitispensaryan kolonya. Kanyan Public Health kan Pechawan retak lakwalun mensang leglapin mauni saujak sangyat lenyanan. Koros naman yung kach kita Pechawan tokan sila en kapinsalit sa mga COVID sa tuwa kananane o teta tarakoy mga tokapan Pechota. Tokan sila en kapinsalit sa mga COVID sa tuwa wach kanuyawan ito en Pechawan sansal. Kichay sa panman ko niya sila Ruyawa maternal vaccine o ayaw Johnson & Johnson. Ang maternal vaccine kin Pechota pakriyaw ng kaya ng rami sa kwalunan punga o Johnson & Johnson kin Pechota pakayo dyan. Sang nikaway ten palyan US Central for Disease Control, uniyan sila kapinsalit sa mga COVID sa tuwaw, so kapag o apol para rabat Pecho ni President, twice of tayo poncheo. Non-report Megan Pechota sang Palyan Torpe State Vaccine Administration
Kasaleta meneleta ni tisa pe isak lumaur ya ketria isakel. Irai larangas and kopekan makatkiat te pacumanet to kansidasil. En kabin salete sa umako te isak tuang. Payung tok te prestos and materna irai larangas. Nen muna ketua kulma paman mebat pacan presel tuali isakel. Kornyangan tok te sakantos irai larangas. Nen ketua nabukas niyakan riyaman. Mebat pacan presel may isak wano. O ilalakan mo katskiyat tabacawaner to kansilasil. Enchansan o materna. Irai larangas nen limangket limapus siliman. Mebat pacan present isi saklimang.